IPFT tei buri mothani Vice President bo tongo Somor Deborma Vice President bo Phankrak Bodoli tongo Suresh Koloi Vice President IPFT tini Suresh Koloi IPFT ni Vice President tei bo tongo Hemonto Jomatia IPFT founder Rokorok IPFT advocate Chini Mintu Deborma Bonbo Koinai Sako Faidani Bagai Tongo Chitramoni Jomatia Chini Telamura East Division IPFT ni President Tongo Binondo Deborma Yot IPFT ni Tangkrak Binondo Deborma Bonobo Koinai di member bobo Chandramoni Deborma Central Executive Committee ni member Bonobo Koinai yang paling mantan sebagai Kegai Antabu Koinai Cini Bubaga CM, Deputy CM, sini Mothani President, TWFD President, sini EM Rock, MDC Rokno. Supervisor Penonton Dr. Jomatia, IPFT Advisory Committee Member, Tongo Dhananjay Tripura, IPFT General Secretary, Bongo Yang Phanidani Koinai. Tongo Jibondroy Ria